Maya pa sisilim po kaya katamungan. Pagkiabetaya po king banalamisa ing kapasalamatan ng Jenny and Jessie Ponyo, para king kapasalamatan ng Aldo ng Kebaitan ng Leticia Salazar, Arnoldo Campo Garcia, para king personal akayadwana ng Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldan ng Rex de la Cruz, Jospine Caranza, Randy Morelea, Dr. Mark Anthony Sanchez, RV and Riza Viray, Domingo Mercado, Belen Ponyo, Fatima Gonzalez, Maria Ellen Canlas, Maria Veronica Cortez, Nilo Udan, para king alang-anggang kapainawan ng kaladwanang Consolacion Gomez, Emmanuel Tejada, Kids Lapid, Adoracion Lerit, Jojo Junio, Pia Peregrina Torres, Pasita Navarro, Liberato Levi Laos, Ruben Lacson Jr., Remedio Deirit, Jessica Denise Licayan, Marilyn De Jesus, John Richard Hertz, Lilia Castro, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya, kaya kayungan, At kaya antimurin. idaon tayo po ing misa tamo ngayon Biyernes, king grasya ning Ginoo, ababye king kayatang pamangailangan kayang Aldo. At mo po tang manalangin tamong igpami. Makanyan muna man ing grasya ning Ebanghelyo. Eno pebren di na no Jesus den tutuki kaya. Bistat man deng disipulos, burida nung Paulyan, alang-anin ng kabilyan. Kulang laring karelang pera, kulang karelang kayatinan. Pero yung Diyos, nung nanoy atin, pepasalamat siya. Nung nanoy atin, tinggap na. At kaniti mi kagrasyang mengan langan, lapo-lapo, sobra-sobra. Kapatid ka rin panahon, masyado tang mitakutan. Ot botang balamo eta na manalangin, balamo eta na manalig. Bala mo pabore na kataning Diyos. Mangyad tamo sanang grasya king misang iti. King kayang kapatawaran, tanggapan tamo ing grasya maglapo ing Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, impanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, kin Diyos, sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamot, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ganakan tala po rin kaya katang panalangin, deng minyad pangadi kaya katamo, pangadi tayong kaya katamong bansa, lalo na itamong at yung king Central Luzon, king Manila, at hanggang mika extension pa king lockdown. Manano sanang sadsad na kataning Diyos, king lapo-lapong grasya ng gayang pamanantabi. Oy paming mayupaya, king tangkaning dikil mong kaligtasan, ing anak mong Yeso Kristo, tinggap na ing krus, at timawa na kami king upaya, ning kaya kaming kaligtasan. Mirakayanan kami naman sana king ligaya ni kayang pamanyubling mebye, uling mabibiye at magari kambya mo ning Banal Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning amano.
Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Tinalakadya ing metong karingkayabera king konseho, ing metong apariseyong milagyuanan kamamyel, at metong atalaturunan ning kautusan, at tuturang lalawen matas ding sablang tao. Inyawad ng iluwal dalapamo ring apostol, at kaybat nga nang migsalita king konseho. Makamal a Estrelita, mimingat kayo king buriyong daptan kareting tao. Epo makaing malambat ing milabas sa panahon, kanitang lintoya ite Judas, ape pakilalang metong niyang mataynekan. Ating mekad aapat aralan a tao, karing mekyabe kayo. Dapat petere at nisambulat la ring talatukino, at limbugya ing kilusan at tinatagna. Kay bat nga nito, linto neman i Judas at tao Galileo. Kanitang panahon amerapat ing census, menikwaya namang dakal at talatukino. Dapat peterya naman iti at nisambulat la naman ding talatukino. Uli na niti, ing mumungkahi kungeni, paborenyo lang dilira ring tawong deti. Ibulos syula nung iting katatagan o iting kilusanda, metong yang katatagan tao. Misalbagla namang dili na, nung king kamatutuan, ibatya king Diyos, emo ing eyula sambutan. Nune, miras kayo po, ketang kabilyan a ing Diyos mismo, yaing ke kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho ing mungkahi ng gamamiel. Pepayaos dalang lungog pasibayo ring apostol at inatulan dalang mabarug latiko. Kay bat, tituan dalang ela magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus at layon dalang binulos. Meko lang kitmuantula ring apostol king harap ning konseho. Uling ila, may yakit lang karapat dapat dumalan king kalig-aligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldoldo king templo at karing pibale-bale. Alang-alang tuknang tuturo at manaral king mayap a balita tungkol kang Jesus, ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, metong mong bage ing pagdalupanan ko, ing manuknangan king templo na ning Ginoo. Metong mong bage ing pagdulapanan ko, ing manuknangan kin templo ning Ginoo. Ing Ginoo ya ing kakong sulu at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingata nako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Metong mong bage ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan. King templo na sa kanin ko manuknangan, king kapilan paman, bang kakong tangalan, ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan kin templo ning Ginoo. Itiya ing paniwala ko, takman ko ing kayapan ning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lubmo at eka tatakot. Wa manalig ka king Ginoo. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan kin templo ning Ginoo. Talakad tamo buban parangalan ing mayap a balita. Itamungan po, ako ing mayap apastol nga naning Ginoo.
Balo ko ring tupaku at dingkaku baluraku. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At keka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kay ba't nanita, dinalaki ti Jesus king kangatbaning dagat-dagatan ng Galilea o dagat-dagatan ng Tiberias. Tikyan dering dakalataw, uning ikit dala ring milagrong de patana, king pamanulo na karing masakit. Minukyat ti Jesus king bundok-bundukan at karin linuklukya kaya beding alagad na malapit na ing pamaglagpos ing piyesta ng daring Hudyo. Inyalinwal lang Jesus ing makapadurot at ikit na lang lalapit kaya ding dakalataw nga na kang Felipe. Nuka rin tamo saling tinape ban apakanan tala rin taong deti. Balo ng Jesus nung nanong daptana, subali mo itiba ng subukan ni Felipe. Nga nang may kibat Felipe, ela manag yung panyaling tinape, ring adwang dalan, asalaping pilak, bang makapangan na ring balang metong agyang ditak mo. Metong ka ring alagad na Andres, akapatad ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong kaya nakalalaki keti, ang magbakal 5 tinape, lebadura, at adwang asan. Nunal mo antiredeti para kareting dakalataw. Nga nang Isus, paluklukan niyo rin tao. Biglat niya linuklok na rin tao, migit kumulang 5,000 na ring lalaki, kingwa na lang Isus ding tinape, at inyang migpasalamat sa King Diyos, pemya na la karing pakaluklok. Makanyan mo naman ng gewa na karetang asan. Mirinan langan ding taong angga bisala. Inyang kinabsinala, nga na kareng alagad na, tipunan nyo la ring pisi-pising mitagan, ban alang masayang. Inya tinipundala ring pisi-pisi ay bat karing 5 tinape sebada at akap no dala ring 12 kaing karing tagan ding taong mengan. Ngarang sinabi king ikita ring tao king milagrong depatana tunepin propeta ing datangketi adin din dinatangketi king yato. Balo ng Jesus king burideng lapitan at pilitan din gawang ari, inyame ko yung pasibayo at mintayang magdilidili king bundok-bundukan. Kaluguran kong kapatating may pabalita kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. King Legyon, ngigpaampan ng anak, paniban ng Espiritu. Amen. Good evening po. Kasanting na po ng Ebanghelyo tamo. Ingpya ka nandoreng 5,000. Let us look at this from the perspective of scarcity and abundance. Ing scarcity, itang pamisip na rin kayang disipulo. Abundance is the way Jesus approached the problem. Na ano po yung brinasabihan ng scarcity? Hindi sapat. Kulang na kulang. Anong gusto sabihin ng abundance attitude? Masagana, labis-labis, kakasya, at may sobra pa. Philip, in the gospel,
Sabi niya, we do not have enough. Walang-wala. In fact, in another gospel pericope, also having this feeding of the multitude, in Mark 6:34-44, sabi pa ng mga disciples, send them home. Paulian nyo na lamo. But Jesus knew if they will go home, dakala dumanop along the way. Alanganin ni lugar, it is already dark. We cannot afford it. Tayagyo, masyadong magastos. It is too expensive. It makes them a little bit frightened, na natsulak yung ausandang panic mode, magisa ng tamo. Ganyan po ang attitude ng mga panahon ngayon. Yung mga nagpa-panic buying, yung parang nauubusan, yung parang natatakot sa nangyayari. Especially just today, on last night, we heard about the extension of the lockdown here in Central Luzon, in our place, in Manila, other parts of Luzon, and other places na mataas po yung occurrence of positive coronavirus. It is very possible na magkakaroon tayo ng attitude ni Andrew, even Philip. Andrew saw the child with fish and bread, pero sabi niya, atin anak yan, ito yung tinape, atin yung asan. Pero nanula mo din kulang. Pauwin na lang natin sila. Magastos, even 200 days of wages. Andiyan adwang dala na yaldong sweldo. Elaman makapangan pa din, kulang pa. Magugutom tayo. Hunger. Kapos na kapos, kulang. Kaya nagpapanik. People are exacting ng ating taong makwenta. Like Philip, because maybe is the autocrat in their community, yang may compute. Siguro linawin itang budget na kulang po. Jesus, send them home. It's okay to be an accountant. Maybe for purposes of budget and corporation functioning. But in times like this, there are times we can go beyond the details and the limitations of measurement. Naranasan niyo na po yung we went together bringing whatever we have. Yung wag po nating tawaging kanya-kanyang baon, KKB. Sabihin nating sharing of whatever we have. Usually, pag ginagawa natin to, nagsusobra pa. Andrew, the brother of Simon Peter, said, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these? Because we are so many. Siguro po sa panahon natin, ganyan ang inisip natin. Makananutang misadsad, makananutang mong alagpusan iti. We have something, but it may not be enough. Kung papakainin natin masyadong maraming gastos, my dear friends, I would not be surprised if we have this in our hearts. Lalo na yung mga magulang, mga tatay na walang trabaho ngayon. Let us take faith into this gospel. Because Jesus, the perspective of abundance, He did not panic. Cool lang po siya. Relax lang. Hindi siya natakot sa kalagayan. How can you feed the 5,000 in a very deserted place? Alanganin ang lugar. Alanganin ang kondisyon. First, Jesus took whatever they had. Mag-umpisa po tayo kung ano ang meron. Huwag po tayong maghanap ng wala. Ang grasya, hindi po nag-uumpisa sa wala. It starts with what we have. Tapo panto na ningala, whatever luxuries we had before, we just look at what is available. And Jesus took the bread and the fish. Tinggap na nung nanyong atin. He did not complain. He was not even afraid. Ito lang? Wala na? Yan mo? Parang lalong walang grasya when we look down on whatever we had. To be grateful, magpasalamat. He gave thanks to accept whatever is given and do with what we have. And then real generosity and the overflowing of grace happened.
Nabusog silang lahat. They did not panic. Hindi sila magulo. Jesus asked them to sit down. In fact, they sit down by groups in that place, and they did not panic. Hindi sila magulo. Ela po misasamsaman. Hindi sila nagrally. Hindi sila nagkakagulo. Hindi sila nagtunakan. But they were all satisfied and they were all filled. Maraming salamat. This must be the attitude of Jesus. Nung nanoy ngatin, salamat po. The attitude before the crowd may be a tendency to lose our compassion. Paulan tanalamu. You know, when we begin to panic, we begin to be less caring because we begin to think about our own survival, our own panic and our own fear. We lose our sense of equilibrium, our own sense of balance, our sense of humanity. Then, let our Christian faith, let our Christian consciousness bring us to the grace of our faith. Jesus took the loaves, gave thanks, distributed them to those who were reclining, and as much as feast they wanted, they were satisfied. This is a test of attitude to all of us, an attitude before the table. This time for me is a test for all of us. How will you handle this situation? How will we handle as a family, as a person, and as a community? Paano tayo makakaraos nito sama-sama? Magtutulungan, hindi magtutulakan. Sharing, hindi po yung lamangan. The attitude before crisis, it is a scarcity mentality or you have the abundance mentality. Kung minsan, nakakatuwa nga eh. Mas generous pa yung mahirap na tao kaysa sa maraming meron. Kung minsan, mahirap na tao, wala man laki yung bahay kasi wala namang mawawala. Wala mang malaking bakuran. Wala man silang gate na mataas. Because everything that they have is there. Feeling that they have nothing to lose. Minsan nga, ang nakakapagtaka, the richer you are, the more afraid you are, the more insecure we become. There's a note here on the third part. Other than the scarcity and abundance, another point of abundance, yung grasya ng sobra-sobra, ay yung the sense of responsibility. Tignan niyo po si Jesus. He fed the 5,000. After everybody was satisfied, saan yung mata ni Jesus? Saan yung mata ni Jesus? Saan yung kanyang attention? Dun sa tira-tira. Dun mga sobra-sobra. Yung mga pira-pirasong tinapay. Look at the Son of God. Hindi po siya gastador. Hindi po siya nagtatapon. He did not waste anything. Ang tawag dito kuminsan, the theology of the fragments. The broken pieces were able to bring 12 wicker baskets. 12 kaingpang tinapay ang sobra. Jesus at the end asked them to gather the leftover. He did not have the throwaway attitude or the disposable mentality of today. Ukse mo na eh. Di ba ngayon sa panahon natin, ang daming sasayang, ang daming sobra-sobrang tinatapon, and so much is wasted. In this time, bawal na bawal siguro ang magsayang, ang magtapon at magpasobra ng pagkain. Dito talagang panahon na we should conserve and use to the fullest the resources and the graces the Lord has given us. In fact, this is the time luxury is not here anymore. Yung ginanggastos natin for our travels, for our shopping, for other upgrading of our cars, maybe, I suggest, we'd rather use them to be of good help for others. Because I believe God can never be outdone. May I repeat, God can never be outdone when it comes to generosity. Hindi po natin matatalo ang Diyos pagdating sa kabaitan ng kalooban.
Minsan po may kinuwento sa amin si Bishop Broderick Pabilio. Hindi pa po parish siya noon. Nagbigay siya ng talk sa amin, yung Philippine Clergy Retreat in the World Trade Center. More than 5,000 yata kaming pare. At hindi ko makalimutan ito kanyang kwento. Sabi ni Bishop Broderick Pabilio, he was assigned in a mountain area. Nag-volunteer yata siya magpunta doon sa mga Mangyan community in Mindoro, a mountainous area, at siya yung pari nila. And then dahil matagal po siyang professor sa Don Bosco, marami po siyang kilala sa Makati, nag-aral po siya sa Roma, may doctorate po siya sa Biblical Studies. So marami po siyang contact sa mga mayaman sa Manila. Binisita po sila dun sa Mindoro. So bumaba po si Father Broderick kasama yung mga Mangyans na leader niya. And then yung mga bisita from Manila, supposedly they were benefactors and rich people, hindi na po makapanik yung mga sasakyan nila dun sa mataas na bundok. So they have to walk around 2 hours. So nag-start na po silang maglakad, may mabagal, may mabilis, di sila sabay-sabay. At may kasamang guide yung mga taga Manila. Nung nasa bundok na po sila, nag-start pa lang silang papanik, nakakita ng bayabas itong mga taga Maynila. Nung nakita na yung bayabas, ang dami-daming bunga. Masarap, fresh syempre. Itong mga Mangyans, kumuha ng isa, nininisa, tapos kinakain along the way. Itong daw sa taga Maynila, nilabas niya yung plastic bag niya. May nakatagong bag. Tapos kinuha niya lahat. Hinarvest niya lahat yung laman ng bunga ng bayabas. So, ang dami-dami. So, mabigat po yung bayabas. Tapos po, nagtaka yung Mangyan, yung native na taong walang sense of, wala naman pong sense of malisya, no? Walang pong malisya. Nagtanong lang daw siya, bakit niyo po kinuha lahat yung bayabas? Sabi daw nung taga Maynilang bisita nila, baka kasi magugutom tayo papunta doon. Baka maubusan tayo. Anong tawag doon? Scarcity mentality, di ba? Parang magugutom tayo, maubusan tayo. Alam niyo po anong sagot nitong Mangyan? Hindi naman po. Marami pa pong bayabas along the way. Marami pa pong bayabas sa daan. Sa totoo lang po, hindi lang po bayabas ang makikita natin dyan. Umpisa pa lang po ito. Mayroon pa pong chiko. Mayroon pa pong saging. Iba-iba pang prutas nandyan. Kaya lang po, mabigat na po yung dala-dala nyo yan. Kaya po kawawa yung taga Maynila. 2 oras, bit niya yung isang bag na bayabas. The journey was been so heavy and so burdened because they already were so afraid na mauubusan sila. Sabi nga nung Mangyan, ba't kinuha niyo po lahat? Naubusan ba ho ba tayo? Paano po yung ibang magdadaan? Wala na po silang bayabas. Marami pa naman ang darating along the way. Marami pa naman ang darating. Siguro by this time, we should see baka kulang na kulang. But after this, I'm sure after this pandemic, after this crisis, I'm sure there will be more opportunity for us to regain whatever we gave. And it will be more than what we had. Mas marami pang magiging tira-tira at sobra-sobra. Let us not waste whatever is given to us, for these are graces given to us as the Lord's responsible stewards. May God bless us all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamong kapatat para karing kaya katang intensyon at panalangin na rin kakaluguran tamong menyawad at magpapangadi kaya katamo. Karimbalang intensyon makibat tamo, Ginu, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami.
Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring ministro ning Santa Iglesia, kapilan man sana, ere pagmasusya ning Eucharistia, king metong akaraniwan, apurado at mechanical aparalan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mamahala king sablang balita ning liturhiya, pagmalasakitan da sana ing akwareng makyabe at tuki, king pamagmasusi king Eucharistia, ring sablang taong makatagon. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang bininyagan amaralas simbang Domingo, panamdaman da sana ing danup, para kin sagradong biye, at lumapit lang makisuluking bangkyan ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamungan ing maralas tamong pamakinabang, matalik na katasan ng pakisan metong king Ginoo, baning pangapasyag ning maya pabalita ng Kristo Jesus, kapilan man emitok nang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Di takpong katahimikan na duwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Para king kapasalamatan ng wedding anniversary ng Jenny at Jessie Ponyo. Para king kapasalamatan king kebaita ng Leticia Salazar, Arnold Ocampo Garcia. Para king kapaldanan ng Rex de la Cruz, Belen Ponyo, Josephine Carranza, Fatima Gonzales, Randy Moraleja, Maria Ellen Canlas, Dr. Mark Anthony Sanchez, Maria Veronica Cortez, RV at Marisa Viray, Nilo Udan at Dominga Mercado. Para king hanggang alanganggang kapainawan ng Consolacion Gomez, Maria Peregrina Torres, Emmanuel Tejada, Pasita Navarro, Kits Lapid, Liberato Levi Laus, Adoracion Lerit, Ruben Lacson Jr., Jojo Junio, Remigio Derit, Jessica Denise Licayan, Marilyn De Jesus, John Richard Hurst, at Lilia Castro. At karinganggang ipangalan panalangin tamong kaluguran tamong mayang wabi. Ginoo, tanggapan mo rin kaya kaming kayaduanan at panalangin. Balumingking kaya kang lugut at ganaka, mo kami paboren. Lagpus-lagpus ing grasyang babiye mo. At itingkya kaming kapanaligan, itingkya kaming kasalpantayanan. Itiadon mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ning Amano. Manlain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Hoy Iglesia. paming miglalang tanggapan mula reting ayin, kaya kang pamilya.
kapilan man sana maging mataliktakang kaulan pigkalubong kay kami, ing hanggang akamtan mi, nung makananong sala, ning kerang pangako, iti adon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayungan, At kaya ka, iyat antimuri. nayo lareng pusoyo. Makayat nano, King Gino. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutang. Itiing karapat dapat at matulid. Tunay pin kadapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpat, Diyos nga langang at lubos mo ipaya, kapamlatan ng Heso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Kabang yampang da, ing kaya kang katawan, ing kaya kang kamatayan, king krus, king kaya kang ganap pa sakripisyo, maging katuparan de ring sabla. Kabang darahon na ing kayang sarili, king kaya kang gamat, para king kaya kaming kaligtasan, pepakit na ing sarili ng bilang pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula na ning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilog ayato, kabang ning sablang koro ring angel ka rin banwa, daralit da ing mabye kapurian kaya ka, alang tuknang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, o dinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana natin kang Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, din ginuming sa Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pepasalamat siya keka. Piraso na at binyan na ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iting kanahong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis. Pasibayan pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayan. Inyang ini gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin imbiye, kalis ng kaligtasan. Lan mi pasalamatan kaya kayong pepalyarin mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikami ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo,
tipuna na kami anting meto ning banal espiritu. Ganakan me o ikpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming obispo, ding sablang pari, ding sablang malugod a susuyo, king kay ka Santa Iglesia, king kay kaming parokya, kay king Banala Cruz, at karing hanggang susuyo, sasaw, karing hanggang masakit, karing sasaw, karing king hospital, ding magobra para kay kaming kaligtasan, ding susuyo, karing dalan, karing tindahan, Ginoo, parati mo ang ligtas, parati lasanang misagkul king nanumang sakit o kapahamakan. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepaynaon at manenayang subling me, ading sablang mayango abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo ning Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian. King kaya kabanin panahon puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagum ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, ang manalangin tamong, king kaya katangkakanan, king Aldo. Ikabus mo kami o ginugking sablang marok, malagod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kang bening maligayang kapanaligan, king panyata ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at tiligaya, manggaman king alang O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan ni kaya kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Pasyak tapo, mikakametong tamo, king kapayapan ng Kristo. King kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalakoking kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos, king apunan ng kordero.
Gino, kung matampang tanggap keko, dapot iagkas miya ang amano mo, kumayap na ko. Spiritual a komunyon. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi. At pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapot, impauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man, spiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at yuka ka rin at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Mo sana ipantulot kapilanman, ing nakikawani ko keka. Amen. Siklod tamo po. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi, ban ipalwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abi, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka rin sablang tao amiatasan, ban panigaralan impenibatan niting virus. Gawang masampat a paralan, ban aiwasan ing pamikalat na niti. Ampong makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan king pamaningat kareting masakit, king mitmong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman ka rin sablang manigobra, bang makapanintun masampat a kalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para ka rin sablang nisasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, bang manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla. Ampong makaibe masampat asaw, karing pamangailangan do. Iti ang adwan mi king kapamilatana ning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mabibye at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo po. Hoy paming malugot, ingatan miya ing rinagpas mo kapamilata ng Kristo. I kami sanang
mikabus ka pamilataning kayang pamaylasat kamatayan, magtamasa na kay mansana king kayang pamanyubling mebye, uling niya ing ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuma natiliya kay kayungan, At kaya ka, antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, bendisyonan na rin kaya kayong pamilya, din kaya kayong kaluguran. Igpa, ing anak, ting banal na Espiritu, Amen. kaya katang misa, midaune. Umetayang pasibayong patutuan, ining ebanghelyo, ning milagrong, pamamirasong tinape at pamagpakaning Diyos, karing dakal ang mangailangan. Salamat King Diyos. Tatakot, eka kakarong, at yung